7 na tamamani twakora moke yahwa then twakora inebu. Mwakora inebu? Yes. Inebu wagishangota? Inebu kuna gishangire abo kugira ngo gwishomero kabari rya mutindo gwa hansi imyaka yenyuma performance ekabita ari kurungi so kuna stamere P7 yanje nayihangana nakora 14. Naganda uko kehangana abo kubishomero kabari taramusinje murungi. Okay. Yes. Wakora mwechi 14 kandi ubura honka ibiruzonga after home first grade. 14. Yes. Konka ngana ngwishomero kabandi manyangu ni mbasa kubakora first grade. Mwe niwo babebesigire ninya babirebesigire konka kunabuzire kugikora byagendera bityo byamukamano bimanye birunge babiryo mishi hariho wargira akagikora kuyakuremere first grade tine wagikoze rogo mwaka wayenga waguma bebembira aho nabo nanga nagama mbebembire. Okay. Nashoma. Yes. Results zashohora. Yes. Then twarunda cyo gukora. Okay. Haza mbwenu wagenda ne komene yine cyo kumanyisa ngo first grade ya yanga konkana botu wakora kubi. Nabo tinda kozire kubi. Okay. Abo kubi 10 wabira nkuratire ni nyesiga kabaye ni 18. Yes. So mbweni 10 zikaba zitari zo kuzana sahisho mereryo. Kandi nabona nabashomesa bakansiyema abo kugira ngo abashomesa bakaba bace nabo nkaba kandi bacireba. So kuna kozire 10 bashemererwa na nyitata yashemererwa kare twena twabaje. Okay. Yes. So dad kuyashemererwe na mami na nishemero rukashemerwa abo kuba turakozire kubi. Yes. Iwe nkomweji ukaba oine bitekateko cyo kanogira tukunda benkozire first grade sheme kuba ninzo mwishomero riha ria secondary. Yes, ati ebizamu kubyahirize kushohora nkaba ninsubiramo nzambasa kora nki 12. So kuna kozire second grade of course first choice nkabangitire Isingiro secondary school. Okay. Second choice nkabangitire Mbara high school. Third choice nkabangitire St Henry's Kitovu. Then fourth grade I mean fourth choice yes nkabangitire Katanoga secondary school. So mbwenu results kuzayize kushohora twarundisha mero ryo kuzamu nangu tata yaguma nangira ngo ninza kutwara ntare konka kutwarebire kwabo kwa kabiri yangira ngo ninza kuteka ntare kandi nareba twacyama Isingiro secondary school. So mbwenu nyonka bani manyangu ninza kuzantari konka aborekire perfect knowledge program ntubantaganira umwena bwa jokes tubukobaramo ukaboyine kumeneyina ntare kwabo jurohura ngo ne yakira bazinga kandi ko marzinga nyoko narebere nako ari 10. Yes. Of course ntare kikanenderwa mu mutwe. Kunako ziri 10 nareba ntate cyabire na nyendeza. Yes. Mazima kikanga. So mbwenu yangira ngo ninza kutwara Isingiro secondary school. Okay. Abo kuba brother wanje no yabira marire senior 6. So mbwenu yareba ngo yantwara kuriya ubu ninkagire kinihayo. So wa Isingiro kuyajigambire wajachirota. Isingiro kuyajingambire abo kuba brother wanje akaba yashomireyo nareba ngo nanye nazayo nateka mamane minji abo kwishomero namare mu primary rikaba ataramusinje murungi. So nareba Isingiro nareba kweri namanyantu kundaza hana abishoma nabiteka mamane mazima results nzikwa 0 nunja senior 4. So wahumurka wazi Isingiro ese nahumurka nazi Isingiro tugambire first day ya ukajishangota. First day of course no bimanye by'abasiniya no babine kutizingamu bakuburi akotka kaburamu. Okay. So kunishireyo ntareba abana of course isomero nama no primary kari kakakace kunishire hariya nareba abana bari binji nareba yes infrastructure yonka yantangaza kare nareba isomero konkana nafana friends banje banyakira. Yes. Bangira ngo waza uko gateko mutuma nohika norugamu mazima. Yes. Icyo cyakutera umujinya. Icyo cyantera umujinya. Nago mandi yahamaramu tinda rigiroho
yes nazo mu senior 1 nangwa mu senior 1 bikaba bitanguhiye abo kuba senior yawe yo kubanza tugambire gitandika geta mu 1 ukagishangota competition no manya biriya byabiri different area no primary hati washanga abana bakorwa mu mashomero gataragamwe na gamwe abamwe bakozere first grade yabe kuremire so competition never high ukagishangota competition yo never high kandi noba noshomana n'abana abakozere mu kaga mushanju munana kara abakozere first grade zenungi konka nyoku nikiro mu secondary ebyo tindabirebire nyonka bani manyanti naza nkashitama nabo bakozere mu kaga nimbasinga no basinga nabitama mani batyaza batushomesa nangu nabo batandika kumanya ahabwe mico yinabire nyine no kunabire ninyitwaza twakora midterm examinations bareba nakora gusinga n'abakozere mu kaga cyamushanjo so twakora end of term kandi ninye nabire ndyo kubanza wakwatogo kubanza nakwatogo kubanza wabasinga n'abasinga bakozere mu kaga munana aho yo wizire ne 14 otyo nabitama mani na mutamu ya kabiri naza mutamu ya kabiri nangwaho aho dadi yija yambuza nibigenda bita ibintu birubita namujyantumura ati ninye kintu ninye nchine namujyantumure kintu ninye nchine ntobwandesira maze mutakayirarikira kandi nangu school fees aho ekanga bo kuba ebya secondary no bimanya primary twanto shure mutwaro mukaga kandi kutwikire kuriya yabe mutwarana n'itanu sente zatemba uko ine ku ibintu nibihinduka ejo ni secondary so hata ho dadi yiza yambuza nangu nanye namujyantu konka school fees ndikandeba ne tuteganisa hat college twayishengereza head teacher wabira roho bwirobwe Mr. Ndahindekere Richard yagira ati mazima performance ye ya first term ninungi ati kandi twifuru basare ntugera aha mwana kubakozere average ya 9 kandi average ya 9 mazima mu secondary zigumire so nyowaho aho nakora average ya 8 9 za yanga hati nkamba zire furu basare konga head teacher yangirangu aba half basare ntubahera babakozere average from 8 and above so hata aho nanye nagira mama aho nakorofayinga kutunga half basare nangu nagambiro dadi yashemerwa ati mazima ho wanyamba atananye atkareje mutwara 22 ati mazima ninza kuzironda ninzifuna so twakora twataho mucumuro twargayo twazo mu second term abana babakiza binyinire kika kugira ngo mbwe no gumwana akatsinga so mbwe ne gitamurika tumusingi abana babiteka mama ni konga nanye nkabanta shitami akwa buri omwabira mbugana konka mwana okanoshoma munonga ntamazima mudeke ninye nkomenye kindi kwene so twashoma abashomesa batushomesa nangwaho bagumane bamanya kugira nkare abwa performance omwishomero abashomesa tubakabura kwese munonga bampabura college kora kiriya nangu school chaplain no twabe twine Reverend Christopher Masco yagumana nteka mama ni ngumwana ushoma ngu na average ya 9 no basa kugikora nashoma konka kandi kutwakozere midterm examinations average ya 9 ya yanga aho nalikira ngo akena akore ya 9 nina kuna akozere ya 9 nina twakora end of term examinations ataho nakore ya 9 furu ezibambe zire zibana benda konka nabwo 9 za yanga iri average so wakoreya 9 okay 9 za yanga ziriya 9 za yanga so kuna akozere ejo nazo wahedi teacher yangira ngo mazima half basare noza kujuguma aho nasimemba babazarahanga so aho kuna agambire dadi ntumazima half basare najugumaho nawe yasimara hanga yati mwana we atugumizaho atotargaha muramwa kandi ukande televiziyo so ujano ukora third term yawe yo mwaka gukuba ya senior 1 so twakora third term wajikorota abana bagumana bampika hihi kandi umanya abana bakahihi
ni waho no kacinga apu kare mbwenu no superior. So aho twakora midterm examinations. Okay. Nagumiza ngaha maramwa ntagaruka nyuma. So kutwakozere third term end of term examinations still hataho nagaruka nabo kubanza. Aha from first term up to third term nkaba ninkora 8. Zikazi taba mwenda zikazi tabi 10. Aho kwa senior bane ibintu nibabichorobi. So nakora 8. Na isengereza head teacher ntumazima to kampereza full basari. Obwiro bwe full basari ekabegumire abo kwa bakaba setingire ruru yabejo standard yawe. Yes. Wota kozera average ya 9. Okay. Tukafuna full basari. So hata aho twazo mu cyumuro konka nagumana half basari. Yes. Mwijana muhumura kandi muza omusenior 2 senior yawe ya kabiri. Yes. Wajangota senior 2 kujangu nkaba nasetingire target. Ndukumanyangu nadikaraninga hontikachi half basari ne bakugitwara. So aho naguma mu stari naguma maramwa waremeraho tindatere bukire. Nasome bitabo byanje. First term wajikorota first term nakora 8. Otyo tindagarukire nyuma abo kwa nyonka banyenda ngo olive yanje ebe 8. Nkanda kwenda nzo wamwendi 10. Nkaba nyenda ngo maho mbe ni balance ngiraho. Yes. So kandi no izuka na nubwo mwaka no twatabwirwe COVID-19. COVID yatahamu. Aho COVID yatahamu. So twazo mu cyumuro aho COVID yatahamu turagarukire ishomero. 2021. Yes. So hata aho twagenda twazo mu cyumuro twakora ibyo twakozere twarigireyo. Of course nkizana inzo mu senior 3. Bijano zo mu yakashata. So second term na third term ya senior 2 tinko bimanye yutinda birebire. Aho mukatemba mazima. Aho buri umuntu agatemba. Aho buri umuntu agatemba. No byabembiza kwanga na wakagenda. No byabembiza kwanga na wakagumiza mu yatemba. So wijanoza omusab candidate class. Yes. Ujoryo musab. Nizandi umusab. Tugambire washangota senior 3. Obusabu bwo no babutanguhi. Namabura mu excitement nyinji arimo we no watandikire yaboje ngo no kumera amapapa no batakira mu gata isi no yereba oro story no zo mu candidate class bene bintu no banoreba nka o level ye yawe. Yes. Wajango so kunikiro mu senior 3. Nawe nagumanye n'iktekateko cyanje cyo kugira ngo half basare na za hontaka cha hansi bagitwara abandi abo ko half basare hine cyanyongerireho kunogera ngo tubaragimpire mazima kubona kushanga ngarukira hansi. Yes. Konka naguma hamuramwa nashome bitabo byanje nahurukiza abashomesa nahurukiza heditike byabe natugambira. So mwe nakora namani twakora first term yaho kandi first term kunagikozere nabo still nkakora 8. Ukakora 8. Oizuke nkabandi jiro mu covid we no mutwe gura hare. Konka nkihangana nakora 8. Yes, hataho still hata naganaga ko bahediti cyane kwenda full basara bwo kubo muka fees kabazitanguhi yo mwene jiro to cyanje kikaba kiri cya basare. So nazo hediti na mweshengereza hediti ya yanga. Yajya full basare mazimatero na atero muka najya ntumwene mazima full basare ya yanga so mbwe no beno ronda sente. Yakazana ya ronda sente twargo mu cyumuro cya first term twazo mu second term. Aho second term oizuko mu senior 3 aho no watemere mu subjects ezindi. So hata aho papers nize yongera ibyo kusoma bikanya konka tindarigera hamuramo still ngakora namani nangu end of term kuyagire kwija na aho nkatemboka nkakora mwendo muri 8. Yes. So kuna herize abashomeza kare bagumana bangira ngo umwana we nguntwendo tkorere 8 hasi ni ya 4. Ngwabo kwantukurira meshintu cyamani hata aho nagumizamu twashoma twikomu second term o third term ya senior 3. Aho third term or ntaro papers ezikuruga ankore diocese.
so abana bakamba tutinisangu ngweze papers gumere ngutokazika konka nyo kunabe nindeba abana binja bamarira isomeraho bakungira ngo ate ko mutuma ibintu kabisoma mazima nohika ngunoye yes ahazije zija ezobureberezi bwa nkore ebigezo yes twazishitamira kandi nangu zikaba zitanguhi zikaba zigumira abo ko nomanya bamba ku preparinga kugira ngo wabagira mu candidate class kare mbweno barebe ngo rya mustari yes ataho byije wabukorota nabo still nkabanyine mwendo muri 8 yes abo kuba ine subjects zanje zinabenye kakasa kurungi nkabane manyangu nabija bitaninza kubyika yes so hataho ebigizo byija ishomero ryona ryashemerwa abana bona bashemerwa kugira ngo kino mwana watkorere cyamana abo ko wabira nkora ati akabaye ni 18 kandi wo rukuno yo ine mwenda nawe ndukuno yanyine mwenda so aho buri umwe yashemerwa abashomesa bagumana bangarama amani ngo mwana ututwendo tugarre nyuma bakamba kwisiga yes ahabo kwa performance ya Oreva actually ekabeta hirya hansi yes konka ko barebere harga yo giants nkitwe so mwono batutama man minji bagmana batu encouraginga nbatwe hanangiriza ngo bana mu mushome ebirungi biryo misho yes so ibigezo bija wijukozere mwenda tuje ntuhumura kandi zo mu candidate class senior 4 yes tugambere wagishangota yes how candidate class yo of course ekabitangwe kandi nangu twine dose witu omwamita yegwa Samuel akakoresa kagambo new page we've started a new page so we must be giants actually so twaba giants nkaiditya wetu kwakunda kukigamba twashome samani prep zaba prep winter zaba winter kare wezembera aho ekabetangu hitwa kazana yes kuraro mu kitabo abo kuba nyonko mweje cyane nyenda ninye nabe ninkimanya yes tamu yo kubanza yahweta tamu yo kubanza nangu ye kagenda jabo kuba ibintu byanje nkaba nimbe manya nkashomesa amani kuruga senior one actually ebintu wotabishomere kuruga hansi we commission bikuteganisa nibiyanga we commission byanga nganyo kugira ngo nkabandi gire nyuma ndije so tibirandeganise munonga so tamu wanu yahwa wazo mutamu ya kabiri nazo mutamu nangu tamu wanu nkakora ikumo muri 8 konka ho ijuke nkabanyine pass 7 yorujungu so yantambusya yanteka mu second grade kuna ebe nafuna second grade ato mutego azari namanya ngo hafu basare ya yanga amanya tebyanje kandi byasho namanya ngo hate byanje byakomaho na isengereza administration bamba administration ya mpero zo buhwezi bajingara hafu basare so na ashomesa mani tuikomu second term aho nomanya second term na halmoka primoka na nebindi so twakora primoka yahwa then twakora moka nkizi na ryayo yo nebeta shitami ne mokinga konka twakozire moka kugira ngo nyunka baninkunda kushoma twakora moka baje makinga nijanye na Bernemu nijanye na Bernemu ha kuba papers zayo nizibazitangwe konka kunakozira Bernemu natera flashback nareba omuntu 2019 twati no mwana babene beta na asasara Gerard yes na asasara Gerard dogu okurugo musini wanu kwika omusini yafaka atanakora muna numero 8 konka muka yiza yakora 26 hati nareba nyo wakora 21 nanye mazima tindi kubi abo kubanka bani ndeba omumoka wiya ya 21 actually mu inebu no ine kuzidividing by 2 so twakora moka bagitwara bagishebera nijanye na 21 tindagarikire nyuma nangu moka abana binje nekira kubagarira nyuma kukira kubagarira nyuma hata abana binje babaho mani becawa
batoro kuno konka nyonka guma harayini ukaremeraho aho konka bane munye kindi kwenda so kuni hirabir nemwe tinda hwiramani moki yahwa twataho musaditamu aho saditamu of course neberu inebu nuza yoshoma yo kwezi kumwe konka almost oja nuza kushitamira inebu yes so kutwicareho musaditamu saditamu abana batandika kuzoku no kungu mwene hatumoke kanga ni twintu mangu inebu yo neza kwanga konka nyo ico mutego wanje kikaba kitarumu tukashomesa mani kandi nangu nyenda kusima heditya witu omwami muramusidankani abukuba aho haho omukwamwendaho akatotera vibrant facilitators abakurugaza Kampala nkahi actually facilitators abo bakatongera mamani no kwika kwanje kuyami 10 ninyesiga bakanyongereraho 50% abo kuba bakijabina mani batwenka rujinga icyabintu cyo baramo bakitereza mwene mazama hediti cyanyera kusima ntinde bugariciro yes abo abantu ababwaturetire so yaba leta bagumana batugarra mamani ngo bana mwe numuza kuhika akorekira ukubasika mazima winter zaba winter so twakora twika inebu mwashtamira kantabu yes twashtamira inebu okay inebu of course yasinya fo na yaba mwene bani bakira kugitina na bapanikinga konka nyonka nkishengereza rahanga tutakagire no mu ineba actually twasibe sande zitwibiri aho ishomeraho mazima twishinjira rahanga ngo atwereza amani no bushoborozi bwe tubone kwike bigeze ibyo so first paper yitu actually ekabiri geography yes twakora geography paper 1 paper 2 kare paper 2 ekabegumere konka bakazugira ngo mazima muguma harayini akwa watandikire inebu tikwendo hwamani so twakora papers zitu twazikora zahwa yes mwaheze bigezo ko wabihereza uti arubwo umuntu bwo kubari yaho kutubandisha mugiro tkonkeje paper mwene yeri zo byayanga nari byaragamo yes umwe makinga kare nanta kozere mwezi ninkoreza mazima yo kano ibara aggregates zinga results zitakashwire yes nyo aggregates nabe nimbaramu nyowe kurigiro ko wabashangire ko nabakozire mwe bikaguma mwe byayoroba konka nyowe ebyangumire bikabiri bice munonga yes so twarinda konka nyowe nkabane ningirangu ninza kuyamu from 9 to 12 aho nunabe nimanya tinkurengari ejo range ejo nyuni nabe nimanya ndi ninza koma byarengere 13 kare abo kunyewe tata akabana njoka inyisoko mu cyumuru atinkurotiri 16 ntimazima nobi nti 16 tinkazi kora abo toko wantu warahare toko ninde wantahare abo kurugero kubyatambwire papers zo kunazi kozire so nyonka ba ninya ranging from 9 to 12 yes so byagenda baza kubicebera finally byagenda examiners bakorogwabo examination ziza results zashora yes aho no manya panic neberya higuru headmaster wizoberi yonka muine tukatiri yo mwanya gumu inaitwa betere results zashora kabategereze ntubabuza byagenda bita no wakuhereze results zawe ndadi nari umushomesa naro kazerondera results nkazerondera nkabandi nkandi ko kuhagana nanko akagwa nenzura nyom omutama najyangu ngwegenzure shime kweri yo mugisha tyo kandi kagwa kagwa aho kubanka bandi yaho nakasomo kanje kakaterwa nzura konka najyangu mazime genzure shime kweri yo mugisha so bakatujana muteko UCE usigo space the index number yawe usendinga to 6600 so na sendinga byarabamo yes waza kugira utuwareba ikomeza yetura hwaho yes ataho of course nahabanza kwiza English
kandi kugira ngo English no nagire mpa 7 omusini yafaho so nkabanye no kutetemoko kugira ngo mwenu English cyaba hekanaga cyaba cyawo aho cyaba cyawo na mwenu nyenda kusima English department senior secondary school ekakuba mu magwamani na hahinyemerire nubu avuga ko nogira ngo batarabitire mamani ukabona kushanga English injikozire kubi konga ko byahirize kushora nashanga English ngine mu C3 aho nasimemba bazi tio yes so results finally wazire aggregates 10 results zikija byona nabireba haho nashanga nyine muri 8 yes okay hurro teshaheje tugambire of course no ine kushemerwa nkashemerwa na terodadi akabari aryabe na mujyanguni ya 10 ngo baba bingambire yes ngo na trayishomero babingambira so mwenu nkashemerwa munonga nasimemba bazi sarahanga kugira ngo nuwe yambasisi abakuba yitwe tukaye basuza nk'abantu yes hataho nasimemba mbabaza ruhanga twatera obusumu abakuba n'ububine kurabara abampora yes nabagambira nkuko nakora abantu bana bashemerwa icyaro cyona cyaguruka mwenu ko byagenzere biti yes wow perfect ari nagambira urugendo roye kandi nerengwa munonga konke cyanshemeza munonga mbigambo bye kwagamba birushatu takorga mu kigambo rahanga yes rahanga ambasise perfect yes rahanga umushara ntshaba mwasiba ubwosha bo murokore nari mazima ndyo murokore kandi ushikirira habukuba nkazunwa ibiro bibiri byo kwa munana mukamasi 2019 aho ndyo musinya wanu second term hakabaho school conference bareta preachers batuburira mazima nazo nona ikwasemba bazi ekina kuburize nshongeje perfect yes torukubasa kukora 10 muje mukigendere 10 utarukumanya rahanga tarukumanya rahanga takoreze zwakozire mbwenu ninkusima munongo kwetegereza ngo rahanga no warukubasa no yakwangire kandi ne kushoma kwawe no wakuryo meisho yes echo nikikora munonga yagameshonge ndijo nkuru nshonga y'abashomesa abashomesa kutera umuhimba beje nacyo nikikora munonga okuremeraho nkitandikira management kitandikira head teacher boko ba head teacher natera umujinya abashomesa be nibatekwa gukora banyabashomesa nabo tabakwatsirege bakutrenteje no bwakoryo mwebembeza so ejenje banjerega ngo ebintu biri mbigenda gisingiro SS wow perfect ariya kandi tshiriyo ntaganira nawe binje munonga kwinire buzo ngabitano nyada kuja kubuzo mu dachike ziri kwijo kwabo kuba perfect naza kungarakamu ninja kumbuza ibuzo bibiri yabyatebekansibwe kunkana nyenda ngo akazindara ku Reverend Onyamboka kize omuzire we weshemwe Benon akwako yes weshemwe Benoni tugambiri Benoni nuwo we abasiza ta perfect atija tuk struggling kabakuru kwinje sente ziri yaho zirinje atkonkara hanga byakora atananyabwo kukoraje atanishomero ryanyitegereza kandi ryamanyo muzire wanje akwihasindi basharamo kunkwatiraho nakwakira weshemwe Benoni webare moderator nasima program yawe amina ngwe nyambashimerwaga kandenga ntakakubi tio abwo kuba ubwo musigazi okuza kumweta izina ndiyabakira perfect Justin kabani ishomorumuri nareba izina ndiyabakira perfect ndakamuzire no kumuzara hatwe narebere ruyari izina byo umwana kakuzirina tio nagira iki kintu kacyandenga hata nahandiko mukatabo kanje ka notebook yes nagira ngo with time hindu bondo mwana wo mwojo ndiyamwetaga amazina gombi sacha dato mwe mukama akija kumburesingira tuhatura ubwo nakora to mwishiki yes kuna bendi yaho nzara perfect ogo no tunge manzi yawo perfect nyina taraburze nsakumwetoha taraburze ahabwenci wamwetaga amazina no manye ibintu bye cyaro cyaza kumwetangira abakira yanamanyisa ki no manye ibintu bikubabera mu nka step mothers nkebyo nagira ngo umwana wanje nyenda kumwetangira abakira perfect
nyine nshonga bwe nyewe nyine reason why heza namwetaga amazina nangwa abantu tubakimererwamo nkumweta perfect ndyabakira hashe naenda kukira ba nyo nagira ngo ibyo n'ibigambo byanyu nti nyewe nyine reason nabwo nki nakunda amazina ago nyine nshonga so konke kinkwenda kubanza kumusimira aro amaintainingira amazina gigombi kandi kurga hansi yabwo kuba ko nakiri isingiro heriti cyo babira ronda hindikye Richard yambuza ati beno ninte atogo mwana kuza kumwitaga amazina okakigendera rota tunamugambira message ahagwa kinaga mwese muri ngogo namugenda nkamugira ngo nakweta ndiyabakira perfect kubara kukira kiriya hari wizina ryawe kuri withdrawing konganyo muzere nkakurugwanje nyonka kurugwanje naheze atkonka ni musima abwo kuba takagarikire nyuma konka mbwenu ninsimisho mereryo abwo kuba nkashomera mu from 1994 konka ibintu bikabitangweho bwirobo mbwenu no gumwana nkamugira nti nakweshengereza izebe ryo ra relaxing nuho rashitamera abwo kuba tubona abire nyine we nkakayine mukuru we kandi bakakora bari nkabarongo kwazo mpitu uri azo mpitu kwazo mpisiri uri azo mpisiri ati byankiza man najya kora maintaininga enankeji yawe umwanya gwawe utagurigireho ntumazimano uje gumu mwishomera ntkonkati waregeza kandi nakurebere mwe icyamani ntumazimano za kuba wankoraje so twakuru muri ngogo konkishime ryaguma ndi nkwataraho kuko so muntu yakwereza hafu basare nabari nko wakuzara umudini naba yakumanye konka naguma nisime mbabazi abwo kuba nyawe nko kuyakugambira ngo nubanyete mu Hebrayo so nyunye bembeza rukunde gumeho abo nkwa njya mu ntintu rukunde gumeho mukamasimwe kandi nkazunwa kumerwenda kinana na mwenda nyonka nyine myaka 13 we n'imyaka inga yoshe mwe beno ati nyine myaka 8 y'ubukuru ranga nakore byo kutangaza ubundi nabasa kwebuza umuntu uri yo kwahera atananye nimbaza kushomesa umwana cyase ni yafo oweshe mwe beno wanje ebinte byo rukoro mukani bihe by'entasiya yawe hati twaza cyentasiya maze mantagire kwegambo ho marungi ntasiya yanje rukubi merinji nicyo kurebera no gumana mizenti nicyo namugambire nti maintaininga aho mutuma uwo tatireho mutuma maze mano nshanga ntushitama nibiyanga aho kubintasiya yanje tunungi kandi abana banje ikiba kunyamba ati umwe nageramo amagezi mingi hati acifunaho basare hati mwe n'entasiya yanje baba banyorobezamo bakwera hati bampwera nk'izina ryanje hati ko bari kumpwera na nyensime mbabazi mu kanisa tinkaragamo akwa kunkwa narebere nko kwerwa nkoko ngira nturiyare umutneshara ntikitinsa kanci garure mukama amashomero nkagono gagamba hoki agarukurugaye gaketegereza abana nkabo kurigirira rahanga okwakuba basise gukora kwabo baketegereza abazere batari kwebasa kandi bakabakwataraho hata amashomero nkago icyo kubanza kinkubanza gusimira management y'ishomereryo hati ko kuza wabatebeza ukoyemerire wareba mutabanje ko yanyize ngo nkamujyana njya kumuteka ntari hati umuteka teke yanje nyunkani mujyango ntari ndi kuteka munege yisingiro konka we tarakimanye ko namujya kuteka ntari yagumana amanyango ni ntareje yambara ntare aho murremo konka ntareje yisingiro yo niyo yabindi mu mutima aho ko nanyita baraginde ngizeho kandi ndidi ni ntare abo kuba ni nyenda kwamza ngo shemwe beno na perfect tubina bana bakoze iri kuma hantari nangwe hina nabakozire ni 12 aha kongoko nanda kwenda kozayi namaze konka mbwenu nchibaska mwana kurga isingiro senior secondary school akakora nko mwana wa ndakoze samashomero gahambara kandi ubundi gakambira gandi nchibaska perfect kuri 10 omwana wa budakazukora nchibaska perfect kukora nkoko yabasize kuba nakora oku mucyaro abuko bisingiro bantu bwetera umutawuni kugira ngo no mutawuni iriyogo nichibaska umwana kurga kigaragara vocational senior secondary school akakora 16 mbwenu nchibanchoreka ngo ndiyo ninyihera cyo muzereke yanagamba abana okutaho umutuma kamanyeke yakurugamo ejo nayo nshonga nkuru munonga abazire nabo kumanya ngo eriniryo shomerori eji niyo ntareye eji niyo budoye
eji niyo mbara high school ye akagitamo amani akashagika omwana we akakorayo kandi n'omushomesa ori omwishomero muyagira okweyikirizamo akamangwere nirishomero ryeri head teacher wata obatwara omwishomero eryo nakamata mbwene nirishomero yanje kandi nanyo 10 nimbaza kumwihamu ekiro kurema niki abo kuba trust me kigezo neki enyotaro kigezo kinahuriye ngo eki necha budo kandi eki necha isingiro essays mbakore kigezo kimwe ekiro kumanyisa ngo abantu abashatu babakwatanise omuzeire omweji n'omushomesa trust me performance neba nergam yes nchinawe shemwe benon kandi ninja kugarikira konka munkirize bwa nyuma ya keshunguraka ntuza kubantu tugaraka amushayitu ya kabiri kandi shayitu ya muheru ni nyakira headmaster ntuja kubantu ganira okachena we kandi ntikayo no acha preni turukwijana twakira amasumu na messages kandi program bajeta Orugyendo Rw'Amagara. Revival Radio 93.2 FM Amagara mu bwijwire mukutandika katonda yatonda byonna yayogera ekigambo kyere kiba byonna bye tulaba omusana emunyenye omwezi ensozi ennyanja n'ebirala 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio in southwestern Uganda. Revival Radio 93.2 FM Amagara mu bwijwire Muka
Vive Radio cyenda n'eshatu katonyeza ibiri amagara umbwijire kandi cyashongorete yarimba ku rwo mu cyara Judith babiriye cyatikiza kimwe ahadakika zuru kwingana ibiruzonka zarenga eshatu zekireye kintu twakira kandi uko akuba ka radio ejin program Orugyendo Rw'Amagara ntukumanyisa program yegeri ya YouTube noja kubana tukuratara kandi ukora kibundo ha Burundi jo darukumanya abase kuba nahikaho commentinga ntuje kwanchoma comments zanyu kandi ntubasima mnonga abantu bari mbatereba ku rwo mutwe kabitaro mwe na munsi yona mukamacha bahero mugisha abantu ku rwo muri Saudi Arabia kurga Qatar Dubai Jordan nebindi twe kabitaro mwe na mwe bari kubayo no kunda Revive Radio abanyakampara kunda Revive Radio kushira mnonga program y'Orugyendo Rw'Amagara ntikibasimira kandi mukamana ibare messages ni nyingi ziriya kandi tuje kwanza shoma nimba hamza twina hatimo kurwo muri ISINGIRO senior secondary school erinishomero kandi ribase kubanda tunga umweji base kubana akorobonera uburkwingana 10 akasinga district yona umuntu kwara koreje tumusime abantu mwe mwishinyo we iwezi kuminyoza zande mbere atimbigire mu ngire mfitana tokureba ngo ntaba twagwisakagwe program yegenete bo mwe center bakigaragara vocational senior secondary school kandi bakumanyisa ngo bwahati beine myanya kurga senior yo kubanza kukiza kimwe senior ya mukaga twara umwana wawe abatse kubana atungo bwegeso bwa mutindo kandi abana bakumanyisa ngo buraro n'uburungi munonga ebyamashanyarazi amazing ebyo kuriya n'ibirungi mnonga security ejo niyo bakwebembeza hamwe na sanitation ebyo buyonjo ebyo bakwatire kimwe namani abana bakumanyisa ngo ugenda otwara umwana wawe abase kuba natunga ubwegeso bwa mutindo gamba na head teacher umwami Julius Begomia arzuro mushanju emwe makumyana nemwe 19 nshanju neina ubwo no bano gamba na head teacher abakigaragara vocational senior secondary school kandi na yunershango ko muri ISINGIRO baba bakashara mubagira ngo katite musente program y'Orugyendo Rw'Amagara icyumuro korane cy'abana mnonga kandi tubantu basima patience okurwo muri Nyamarebe mu district y'Ibanda nagira ati nyoti nkabasa kuba nindegaho program eji yebare kutukunda kandi no kuremeraho Revive Radio yitonde kusima kureba ngo umbuhereza nkoboka kurra ishomero kandi ukayihamo umwana we 10 nogira ngo agamani umwana nko kuza kuri 10 nziretwa nzija buri kimwe kiri kwetengesa okubasa kubamba koraji we bari mutebekanisa mbwero nkiriza manze sime perfect ndine kine kinagambere perfect we bari kundeta mu ready nyoti kagambiraga a radio ya Revive it's my first time wow mwene perfect kinde cyo tukorire mukama kongere huru yari amina mbwero mutebekanisa n'abatuhurikize umwana akora aggregates kuminga perfect kwazi kozire takuzikora wenga kindi cyo muntu omwe ecyo kubanza ahaka banarubwa abaziri na environment yakuriremo neretera omwana ogo yashoma yakora maxinungi yes ecya kabiri ishomera hakushomera hazi ishomero ryo mu combination y'ibintu byinshi harimo abeje batahibe abari kushomana abakushomana harimo abegesa abo kumushomesa harimo section yedini chapel ni yakura kubombekera umwoyo tuyine mu groupe zindi ezabakozi abatari bashomesa nabo ba contributing achango munonga mbwene ebyana koko bigita hamwe hazo mwana yataho umutima akamashya kwenda yahurukiriza bikorwa mu nshonde zo zone abo kuba hatro yakaba ryo muteki umwana yataka umuhurira byagamba yagiye kumusavinga byo kurya ubwo umwana abasobutaragamo akaba no muteki ogwe nawaine steak mpango munonga akwika ko umwana konka echamana munonga twegamba marungi ishomero environment y'ishomero ebitabo
emizano kugira ngo bahumureho nkebyo kongo kukira munonga ishomero obwiro bwingi nibari rya mutogwa head teacher buri kimwe so buri kimwe cyo gukora ubwishomero kuko bakibi ni head teacher true cyaba kirungi nabwe ni head teacher rebo kuba nuwo mukama w'ikintu mbwenu aha kukitoza no nuho kutora yes so bwanyuma yo kusima abantu bona konkana nyisha bagura head teacher no mumanye unakoze urumuro gw'amanyi ako no ko directing ebintu kutora yes true yes akchara roho saying umunya ko saying bamba jeta ki orugero n'Uruganda konko mu Rwanda musaying kugira ngo show me a good head teacher I show you a good school. Yes. Nyoreka mukuru w'ishomero omurungi nkoreke ishomero rurungi. Yes. Konko mukuru w'ishomero go murungi. Of course nakora n'abandi babona twagamba habo. No combination. Yeah, abato mubuteka ishomero barakutebekana. True. Abana kaba perfect babona kwika. So mbwenu nkabashomesa bakozere cyangwa munonga bakwerize mikono wakoremera umoya batakutrire ntege nabari abandi abo wagamba mwabasa kubana mureba ngo ba perfect nkaba nabaragam arho endije nshonga nkuro wishemwe Duncan. Yes. Umwe ebyo bintu byona kwakweza kubishangamu yabishangamu konkomwe arho bwo kushanga ngo abashomesa abamu azoronga zari amshara gwa government azoronga zaine buri kimwe nareba ino buraro nebyo kuriya nebindi abandi nushanga tatire ho mutuma nshonga yabashomesa kutaho mutuma abana nkaba no jigamba hoki hada cyo cyo kutaho mutuma kugira ngo nabashomesa bonga abakozi bona no bakabyuma ba radio. Yes. Hata abakozi abakureba waba utabahira direction ukabaha targets bamba cyeta batomuri yankorecho ebintu bimukuje emugende kubasa ebyogendere gukora ukabaha targets kandi ukaba motivating ukabaha umuhimbo ukabaha n'ibyo gukoresa mwe no bwakuzanira amizi toine cyo gukora wotakoze rebyo nabwo no buryo cyo nyero nkereze mane sine staff y'isinyiro secondary school. Yes. Nyewe naheze yo mwaka gumwe gugundi muno gwa kabiri ukanyenda kubasima uko perfect nyoka shanga ryo musenia fo konko mbana basenia fo wona abandize kumanya konka kumanya kurgira aha bashomesa bemba mushomesa akonye ko nembuza senia feri yeta bajya ngo arimo mwana mweta perfect nangwa nije namweta namureba so abashomesa n'abakozi abandi batahe banje bisinye secondary school nyenda kubasima cyo kubanza bo kunyakira kandi mukanyikirizamu kandi tukakora umurimo gwishikire tukabasa kusya abana tukadabora ingombe twine inkumi birana abirneshatu hatu tukabaza mu kabiri ugatwabaza mu kabiri cyonka tuyayo na perfect wagurgetse 10 so mwe bare munonga gukora umurimo murungi abegesa n'abakozi bandi batahibitu nishaba mukama atungere kutuhamani tubase na kurenzi yaho. Amina. Yes. Omwami Duncan chimwina kandi binji munonga maybe Duncan arochi bwana hitiche chindu kwenda kuhuza. Yes. Iwe hatori umwebembezi wahiza mu mwaka gumwe n'ichinto ryo mwaka gwa kabiri. Yes. Rahanga yakubasise noreba nkahi isingiro SS omyaka tubarariye 3 erukwisha nangwa no kutwa kubararugumwe. Okay. Yes. Hata mutebekanisa isingiro kuna shikireyo bayida bishamereryo tanabaha profile yari ishamereryo ya nishamero rya musingirwe kanisa ya Church of Uganda. Yes. Ahansi y'ubureberezi obwankore diocese kandi nishamero area USE USE Universal Secondary Education. Yes. Kandi nishamero eri unique ryinizina area district yona mbwenu in short district yo isingiro SS yagira nkechi yakora district yona ne papa no bawaterizi na district yona mbwenu mukama katuhereza mu gishogo kugira ishamereryo ishamereryo
ndiru kuchira ino buhango mu district by the way tuwahorera mwana mbere unajya ngo ni intare yo ni intare okay isinjiro mbwene nishomero rya mani riyo mutano nangwanye ko nashire ko nareberanya hata ergishomero ni giant isinjiro nangwito tweta giants by the way yes ko nka giant ejo arukwenda kugujegera mu kake nkashanga ndagujegera mu kake kayagira motoro kayagira motoro so twataho theme yo mwakogwe twajeta reawakening the sleeping giant hata hingabira sleeping giant kasimuka kare that's why twinaho we 10 exactly wow kandi once a giant always yes de kuhinduka a giant hata wesi muciri tachirogar Kenya emyaka ebireje wano gamba ngo ntwereba nkai ntiza kuba competing na antare yambara nabudo na smaka because hine chibene chutin yes that's what I said abeje sam aba isinyiro no bashoma nabantari ebitabona byo bumu ekigezo nicyo cyumu kanshi mbwe nuweza nicyo mushi kutuzibera niki abana abamagezi tubine okay so I was no kubashepinga yes mukabato muraini yes mukabehamwe abantu bo mugasho munonga wonderful omwabe muramza Duncan enshongari nashurunzeje munonga kandi tuchumuinani shakuba ningarikira hariho hachaplain kandi twagabo standikire nawe yatwiguriraho neshara ekiri kumanyisa ngo omurimo gw'omuhango munongo mwishomereri nugo baguri okombeka abana tabana bonka by the way chaplain takutsinduko mwishomero at least mbinkumanyaho myoga yo mwishomereri yo takutsindukwa mwishomero kugira ngo naza kukombeka abana no kubakurza omukutina rahanga no kumumanya abana bonka n'abashomesi non teaching staff nayo mbweno no muntu mukuru munonga nanyenda ngo tushobore we isinjura gishangira atanimpamya nabasako ba atari mukuru kandi atari musiya munonga mbwe naza kushobora konka kikuru munonga abana nkaba bo babombekireho batababakwatireho bata no kureba ngo bayengera ku boreka rahanga no kutina rahanga no kumushaba no kureba ngo basheme kubamba mu manyangu nuwe ubukomoko bwa buri kimwe ebibar kwetengana wabine nakwakira Reverend ebare munonga mutebekansa program eji okunyakiro gundu murundi mbwene bunda bakuba babaka programu ninyetwa Reverend Joyce Singwire muhanguzi kandi chaplain w'Isingiro Secondary School mbwenu Isingiro Secondary School nyono gwenjireyo abo kuba ndiyo mwahore musya oriyo mezi mbwenu ndiyo mezi okay ndigire kutendekwa obudikoni okay omwako guhuyiro kwezi kwikumi kumwe yes kandi umureberezi yantu Isingiro Secondary School nka chaplain azomba giants mbwenu rwenjireyo okay nashanga giants konki Isingiro Secondary School ishangire rigishomero rungi ngo kwedice yanagamba ryombekera akashozi karungi ko kuretwa aho waroreba oreba kariye kashozi karungi munonga ndiryaka kandi shangire ebyo mwoyo birumu kandi nibigendaje niyo nshonga habwe nki perfect yabara tugambira ngo akajunwa ari umusiriye yo kubanza kandi ya maintain ngo kujunwa uko nko kumushyiza habusingu zobu aha nshongeje nyene Reverend yo kumanyara hanga ko anojurisho meredi results zikashora today the following day mwata ho Thanksgiving yes naje atindinga nareba muri abantu bo mutano kuraka kumanya ngo rahanga nuwe buri kimwe nezi ikomeza umwana zakozere nabando kwika mukamshemeye kubanza warahanga no kumwebaza abo kuba niyo yabire gishara yitu ntushaba buri izoba ngo abana bahike mwe no kwika twatushemeye kusima rahanga mbweni Isingiro Secondary School ine programs nyingi zo kushepinga abana umburyo bw'omwoyo abo kuba every morning tuyine parade kandi ha parade ntuhimbisa tushaba turre kigambo cya ruhanga abana bazo mu kirasi buri izoba every Wednesday evening rwakashatu omwabaziyo ntuba twiriho fellowship kwihasha 11 kusiyasha 12 aho tukure kigambo cya ruhanga abana bakaho bujuruzi bakegesana yes buri rwa mukaga umwabazi kuyashahe mu kusiyashahira ntuba twine fellowship
fellowship ya buri kiro eco abana nabwo still bahimbisa ruhanga baburwe njiri kandi bahereza ubujurizi Sunday buri shahibiri zakasheshe kusya shahina ni morning service ya butosha ahibura umwana wena ari kuzo mu chapo akashaba kandi akaburwe ikigambo cya ruhanga ngwene miringwejo egerezeho kukuza abantu mwoyo kandi twire na program za conferences buri second time tuba twine conference yitweta ababuruzi kikabe kiterane abana bakaburwe njiri perfect yajunirwe mbwene noreba ngo okujunwoko niko kwayongera kumuhera okujunwoko nikore ibintu bikuru munonga hagati y'abana ahabo kuba ko kwakira ruhanga yazo mu mubiri gwawe atandika kutegeka otungo moyo rukwera kandi moyo rukwera kwako bari muriwe tokabasa kwabagira note kwa gumu muhanda ahabo kuba bible tugira ngo imbere yitu nihe karo ya ruhanga karo moyo rukwera naturo muri yitu mbono moyo rukwera yaba naturo mu magara gumweji natekwa kumuhabaraji akaza kushoma akakore kishikire kandi akagira n'ubwenge mbone shongejo ni nkuru munonga kandi kindi edineji negesa abantu kworoba okworoba borobera abashomesa borobera abazire borobera abana batahi babo behe kitinisa ebyo byonkane biretero umwana yazo mu muhanda akashomaje kandi akagira ubwenge ahabo kuba tuineyo categories nyingi z'abana nushanga umwana nkese ande yaza kwa akozire punishment semirundi 3 ubwo nabata kushoma amanye mago nata kushoma yacererwa bamukwata tari mu prepu yacererwa kuzaha kiyungu mweno konko mwana uri kubajunurwe ebyo byo natoka mushanga muri kimanyisa ngo natekwa kuba nashoma full time ekiri kumanyisa ngo natekwa koraje nambwe nubaza kubetegereza jabana abajunurwe abari kuba barwo mu chapo munonga nibo bakoraje munonga nace gambiro mu kutandaka yes nibo barukoraje rero waza kucondoza abana abine micembi abakubinga abakabasa kurugama abono waza kumukuratereza no shangano wabo batashaba mweno bwayizira hano kushabana are kigezo kigezubu no kwirukanga nawe mbwenu ekintu cyo kushabana ekintu kikuru munonga nambwene kabenisha babazira baturikirize shaheji abatakatandikire byo kushaba muka yabo batandike bashabisa abantu muka abana bego kushaba bazo mukanisa rero kubarahika hishomero nito tushanje bagiziro musinjo gubaro tutandikiraho tongere kuba shaping uko muziro bundi na leta umwana yena ngo umukorere buri kimwe konka w'umurumogo tayina hiyatandikire ito turyabo kutembura kandi kutembura kwe kugumiri abo ko waza kutembura ngo mwana mbintu byo kujunwa najya witu tushaba atarebana mu isomwaga mbwene mukama twera bazira baturikirize tutandike tushabe nko muzire wa perfect ogu okuyakitandikire kare ito tube nko twatandika tubone kushepinga y'abana bitu bakazo muringo ogushyikire kandi okwisaranga kitinisa yabare munonga Reverend Joyce Kandariana gambire myuga yabo nkaba chaplain omashombero no kubabase kwambe hamwe abantu nkaba ba perfect abite no studio survival radio ndokuzagarikira perfect kache nija kumereza budakika biro nagire biyangaruka mude ntwakira masumu haro messages abantaha ro atire perutha nagira ati ndoha hakana nyembe ineje nagira ati mukama akwe umugisha yebare mnonga kandi nagune bamweta nagira ati praise God yanasima program bamweta mwebesa mwine chunju nagira ati ndoha kurugarwe bishuri ahurikize program yebare Edward Muramuzi nawe ariho kurwo mu ndija Rw'Amagara nawe aturikize yabare bambe kutkunda cyo rukorane cy'amana mnonga kigaramashema ogune bamweto akurga rwentuha mbamweta mu Justice Stewart aruha twineje ari nakuratira program yeje perfect arebe inkwenda kubuza aho ibintu kabishatu byunga ohereze gukora results zija waziriba wahumurikire wagira umsiniya ya 5 apana tinka humurikire nahakora tahuki hati kumbire ndio ko mucumuro ntekateka abaturukize nangu nabeje bisinyo secondary school bamanyita ngo cyo bakudi ISINGIRO brotherhood so ruzara kusahiritse kushora cyaba initachi nanye cyagumana cyimbuza ho ebubuzo okurugiro ngo nakozire
cyagumana kinyore ko muhanda ngo abo kwanywa nkamanya ngo umuntu okusinga district nibamutwara actually nenko 2019 hino mwana wito batwire bakweta na Sasira Gerard akabakoze 13 so kuba mutwire nyo cyanzo mu mutima ngo umwe nanye nantazukozire mazima nimba nahimuka kikanzo mu mutima na some bitabo umwe nyo kikanza no muntu kugira ngo nyine kora nk'icyo mwana iki yakora so hati nicyo cyo kurebera kikaba intachi nanye kukonga tukayishire hafa ino agreement so izweri nkasayininga form isingiro brotherhood yo ku sponsoringa kunteka ntare konka tinga manyechwe yendo misho kandi ni isingiro secondary school naho ni nchakunda abo kwa ngishomerera inkuruze by the way naho mbwe habaho opportunity no garaka naho habaho opportunity naho ni ngaraka yabo kwa nishomerera ronji rukisabana yes aro umuntu wo kumpromising ibintu kagira tumbwe nyo naho kom secondary nija kugira gukora antananje yes tigira ngo performance egi nija gumza munare komera olive performance egi nija gumza ma abo kwatinka hwire mani tinka hwire mani ni ndeba nebintu nibishigendaje actually na combination inkwenda kutwara nyisigangu ninja kugikoraje yes okay yabare mnonga perfect kanda yaha tuchimwine na muzeri we na chaplain kanda hamwe na head teacher abushomereri aweshemwe deputy teacher wa Bishop Sugar zo mu rushere Dorothy Mpumbya yabare kurikiza Revival Radio nagira tinkargaho thank you so much twatse adia so mushaho kurgara kino nere center for twakureba newe oro kandi orikize program nyamurungi Orugyendo Rw'Amagara ni mwese gagad na jatu good evening Anthony ndio mburizi okay yabari mnonga mwe nondi jaria hano bamweta omburizi Fred mwebazi banje chacho viganda kana gira tindoho mbahurikize mwana wanje omburizi yabari kubayo no kunda Revival Radio okay tugire tukache tugarice n'amasumu harizuru mushaje munana mukaga cyenere 2024 atano neina hamwe na messages z'abantu aba baroho kandi baturikize n'ikikuru munonga Revival Radio 93.2 FM Amagara mu bwijwire. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life
Rw'Amagara. mbakwetoha sebo Bari porogaramu. wagira ngo nibakwetoha Davis. yes watera rugando Rw'Amagara Natera Bugamba Rw'Amagara. oh Bugamba twakwakira program wawe ugihurikize Ntajurikirize. okay Nazima bari porogaramu nasimuga umwana wo musigazobe. oh Nazima koraje munonga. yabare kusima Na nogwe dimastogwe. Akwa dimasta no head. Nkoko wachiga. Nkoko cyangwa musigaze ndi hihi. Nazima nkamuherizo y'ikirabo munonga kuba. Nahora mwena n'ubwenge bw'amani kandi nakubuzo gwe dimasta. Ishumere ryo ryinde security kukoreta. Okay, yabare mnonga. Hello Revival Radio. Owishe mtu akwachira. Okay, Revival Radio, hello. Anson. Sebo. Mazumaje baro bohereze. Yabare kusima Christmas. Christmas mudura. Nimba kwineje. None mangwe program team dimisinga Anson. Yabare kuremeraho. Kandi mazumanje gesa nampenu nimbasima munonga mwebare ayimuku yaranga bongereho. Arama Edmasto gwe na chaplain. Yes. Ningira ngo omwero hanganwa kuba kose gitumana gabo. Nowe chaplain no kuyagambo rwakashatu foreshepo manyati burizo bahasembo no bakabake kukushono rw'ikigambo cyarahanga abana. Rushisho munkere ryarutashikise bana. Okay. Nono ndaruzenka yimazamo. Yabare Christmas. Mukama bantero mucha Ansone. Mukama kwereze byo rukwetenga amazamo. Amina. Mpurikize Christmas omudo. Kare Christmas omudora. Revival Radio, hello. Hello. Yes, please. Amazina ndi ayibazibwe tene kurda byana narakashonji. Umunyakashonji twakwakira. Ego. Nasima omwana ogwe. Umwana wa muhura. Namuhura. Konkata ekure marhanga. Indeed. Wayo sugarahanga byona nabikora. Ebyawe nabikora. Kora mnonga. Yabare yes. Ngarakansima na headmaster ogwe. Na yebaro kushomesa. Okay. Mukama bantero mugisha. Utaramikize abantu bacu turabyanamira kashonji Rwanyangwe Chenshama mwe bari kubaye no kunda Revival Radio. Hello. Asimu Yesu ntugamba no habambe. No ngamba na hera Anita uri umweji. Umweji kuruganka ahi waterere sumu. Natera mu Rw'Amagara. Rw'Amagara hatwa kwakira. Nye nakira. Noshome cyakanga he Anita. Yumyuke. Okay, yes. Nasimo gwe chaplain. Teka abantu mhimbo. Rebuka ngo abana kare yabegesa umuhanda bashemera ku bana baraba. Okay. Nasimara no gumusaga. Yebare. Kama vampiro mugisha. Ni wakwereza umugisha mazima. Yebare kuri za Revival Radio taramukiza abawizwera. Okay, ubwo nibamwito ha Mario noi ukurugara bingo cyacu viganda nyachara. Charito. Yabare kubaye no kunda Revival Radio kandi yanasema program Christmas twamureba ku rw'umudura yanasema program ninsimo bujuruzi bwa perfect. Na yebare kwebembeza mukama Richard Basheja Kashari. Kashari. Okay, yebare mnonga Anthony mukama simwe Murita Woma Chitagata Shima yabare kubayo no kunda Revival Radio. Oguna Anthony mukama simwe. Okay, Rita twamurebere oguna sima na jatu. Good evening Mr. Anthony, thanks for the program. Ndiyo munyito Gadson ni mwesiga ka accounts assistant kabingwa chidikonari. Oguna bamba manyabanta babnata isa nubamba mwitegereza je munonga weshemwe nawe mekorga bunenero twakureba yabare kubaye no kunda Revival Radio. Julius from Bujaga chidikonare yanasima program mukama na yibare niwe. Okay, gunarga Bishop Stuart University kandi nibamweto ha kampurira yabare kubayo
ukunda Revival Radio taramchize bobona beji bagenzi bawe bakampasa kurge Bishop Stuart University mutabarice BSU weekend yahenderera izoba mukaba nayo bari kutandikira munywana wanje tutandikira chancellor wa Bishop Stuart University kandi tataitu Muranga Right Reverend Associate Professor Frederick Mwesugwa umureberazi wa Nkore munywana wanje acting VC aweshemwe Professor Gashoma Tukunda mwe bari kubayo Reverend Ime Mwesje mutabarice na munywana wanje Reverend Justin Bashemeire nebyorumu mukama benu wakuseyo Reverend Charles Mukundane Antrozo Rwankore abantu nebenje abo nabantu banje mwe bari kubayo konka mutabarice University Week. Revival Radio, hello. Hello. Yes, please. Oyo tota. Ndiaho bambi. Umunyabushenyi twakwakira. Mazuma nasemera ko makorabo. Yabishobora ibintu byona. Yes. Oui. Bambe ni urareje. Revival Radio, hello. Yes, please. Ntagamba noha. Asimwe yeso weshemwe. Nkurire. Mukama naye bare ntagamba noha kandi waterera nkahi. Wanji? Network yakutaruza mbwenu uza kutsasira bundi try ngatoka matukagaruka tukutunga yayanga esebo webare program no kuterera yebare kurikiza oriyo kandi waterera nkahi bakasaba mane basugire mu myeto gwakashonje kasomune katero muri chenjojo chenjojo mazuma twakushemererwa kurga hari munonga Ansoni mbankurire amina sebo bonamna kana manguntura boniyo amina niyenda kusaba umuzogwe esahe isa yamuteko mu radio ya moreke kipina sa agano ko yagumza mana na yamara ya fixa na yazwara diguri ekipina sa siyatana kakumoreka chagarka chomoreka rukuzwara kana Ansoni ndebere binja bazwire sahe z'abasinzere yes swari cyamwihiro na yahiboranga kamukwatara hakazwara abina cyo yaguma mu ihiro kandi nanisomere ryasumire munaryo manya Ansoni wacho mu isomero runjo kargamo kamugaso naryo no ryise kipina okay nekunda munonga rukunde gumeho kandi twashemerwa munonga iki cyukoreka Revival Radio aheru kwikana na impact y'Amagara gabantu mushayijo gunarga chenjojo arahaturikize cyo rukorane cy'abantu munonga mukama cykwera umugisha yabare no kutukunda iyi message tana kutungaje weshemwe konka yabare kuboroho mama van okay okurga katete arahaturikize yabare neyo kubayo ubwo bamweta omburzi benja kurga Rw'Amagara Church of Uganda kino na kidikonare Northern Kore Diocese Rw'Amagara ati kujumanya muri kino ne konka yeriyo mwe bari kubayo abantu ba kino na kidikonare omuri Northern Kore wa munyano wanje Reverend Canon Alfred Muhozi sabadiko bwacu no kurgo muri Northern Kore okay gonna just praise God ndohombe ineje munonga kandi anasema programu no bamwita engineer himbisubwe Joel okay yabare Joel Joel na ataho mbwena garakaramze n'abantu bona batahwa karararare ngomwe batrema okay ugwaro hatwine bamwita Dan tindiye bwa kandi araturikize okuruga Karubanda ISINGIRO ariyo Karubanda okay narana Karubanda okay ryaho konka mbwe narwo muri ISINGIRO yebare kuba yosebo okuturikiza nikikuru munonga
ubwo nasima munonga kandi programu nagira ati good evening Anthony sezakazo narga okay amena aggregates the person okay perfect yanabuza ngo wakuratira akakora zingahi manya wencho wishe mogwa ari interested konka narga kazo district bamwita SS kandi aturikize ubwo najya taranga simwe kandi twakureba gumisiriza David okay kurugankahi okay yes ubwo najya tero Mr. Mujoni yabari ko ukora listening in orgasm barara nabamweto amazina tashobya Alvin araturikize okay ubwo narga chenjojo konka bwa hatari mitoma nabamweto hagiribati okay yabari kuturikiza abantu benje katu akire amasomo abirashatu turebe okutwa kubasa kugenda umesho Amosi arahaturikize nawe Amosi kamwine nagira ati ndahomba hurikize rusikira bukurga mu rembo Rw'Amagara na program takabasa kugirgaho mwebare kubayo kano kunda Revive Radio twakira amasomo ashatu kandi tuje kushemerwa munonga kutwakutungayo munyeto ko narundije umuntu kurgira ubujurizi bwa perfect obuyahereza ari kugambira nkwiyikiriza Yesu Kristo kuba umujuni w'amagara je amusini yaye yo kubanza nanga yamukorera byo kutangaza arebere bingi konke byo nabirigira umukujuni wambuye no twakutunga ukarabira ha line zaitezi ukajuti nyonekiriza Yesu Kristo kuba umujuni w'amagara ganje ntishemerwa munonga kandi uwo mbwenu igindi chance yawe newe bundi utakagira umuhwezo okay kama zamani mweshengereza atakagarute nyuma agumizaho mazima ibintu gembi gendaje ereva gishomeje na university gishomeje okay mwene chikuru munonga no kumukwase sara nitwe akagumiza muje okay yabare by the way na chaplain okay rareje kare ni rareje shiri zoba ya yihanaka atumwe ibyo kabiyaguma okay yabare mnonga ubwo nagira ati nabanyeta mande eri kandi narga kashozi roho babuze biyanahereza mnyano wanje perfect nagira ati yishomerere base kubanda gukora mu muntu wo mugaro ata bwanje ukakubeno garakayo jenente katekaye Mary Mary Rw'Amagara nagira ati nanyendo yabare mnonga ubwo narga nabamweta Benson manager gas energy petrol station ya Rubaya branch yabare kuba Yosebu no kunda Vivo ukira mnongo Orugyendo Rw'Amagara ubwo narga Metoma ubwo narga Kampala araturikize murago ebiyesakora mugume Edison kandi bari kuba Yosebu no kurikiza Revive Radio ubwo najya Anthony Mukamasimwe simwe okay Mukamasimwe umujenyi okay nibingi Mukamamte amashtaza buri igana 16 kutandikira mushorongo gwa 12 okay bari gwarho nwagaba Brian okay na nyendo mpurikize Revive Radio okurga hano umurumasha isingiro ebare owamashi isingiro twakire umuntu moyenka tugaricho mu studios Revive Radio. Hello Anthony mbakwetu asebo kandi waterera nkahi nakwakira sebo Pison Gavar Shenye Bondire yes Pison azumawe bare matoretera abana b'amashimero nkabo asimubuje y'umunonga okay abo kwa reba unokorera ibintu masengezo akwicuza Yesu Kristo kuba umujuni w'amagara ge n'amazuma kandi na ikindi nareba n'amashemero kushanga ngikiro z'umuranga munonga master nakunda kevyo cyampa inari mu mbenu naninjira ngo abana bahurikirize mazuma na munonga w'abantu ushomayo kwa sarahanga amatare chikoma nuzikoraje na basa nuzunga buri kimenje basikamwana ugahamezaho
university naija kuchoma na cheza kama baherezo mugisha. Okay, yebare mnonga mutwikirize tugaruke mu studios kandi twendere program weji buri umuneza kumahereza budakika bubiri dakika 2 kuzari 3 twendere program weji ntandikiro wa perfect abantu wabahurira batera amasomo bamba kusima abandi bamba kukomera entanda ibigambo byawe ibyo rukusibuza abantu aba utandikire aha kubasima kandi ukomera entanda minyeto bagenzi bawe abarabahurikize program weji ubagarire amatsuko kandi ubihanangirize abaryoku ukureba ngo bataho umutuma kandi ubureke ngo nikibasika nabo ikomena babasa kuzikora nkezokozire yebare moderator umwami Anthony Muzuni ngobwaje nyenda kutwara kusima ahari umurebezi wa nkore the right reverend associate professor Fred Sheri numwesegwa abo kutwikiriza kwijo mu program age abukwa ngo rwanyi ko kubanza izo mu studio za Revival Radio. Mbwe nanta musimere mazamani mbana mbwazamanye munonga nyenda kongera kusima school administration ni Isingiro secondary school abo kuba nubampira managa kurunogira ngo batarankwatiro mazamana hakuri intarho so nyenda kusima heditya witu muramuzi Dankani deputy editor administration ni omuchara chari Harriet deputy editor academics umwami Thompson dosi witu tayegwa Samuel teachers abanshomise kurugasiniya 1 kikasiniya 4 nangu nabeji batahi banje nyenda kubasima ntine bugarukiro abo kunteka mamani abo gumana mu mpabura mazamane cyo kindi nabwo amani ganyu kandi namunonga nyenda kusima abeji batahi banje abo kumpa conducive environment no manyo mutebekana sawa program abana bamba kuteko ompia groups naba mundu bakureta performance ya chende bagaruka nyuma yes so nabonye ndakubasima ntine bugarukiro. Okay. Yes, hino gwana buza ngo wankuratira kabayine zinga. Wakazo. Yes. Bamweta eseza. Yes. Wankuratire akabayine aggregates abirnemo. Umuri 8. So ikibuzo cyo mazima nakigarekamo. Okay. Nyenda kongera kusima abazire banje. Aho kwakura bataranzire na kuri intaro. Nyenda kusima mama ni manyango ariyo kwampurikirize Evarine ndyamuhera. Nyenda kusima muri muna banje rino ndyamuizuka nawe ni manyari yahurikirize. Yes. Nyenda kusima abantu bona abachaka bindi abogumani bampamiza banyongera mamani kandi nangu nibampabura kugira ngo mu murahanga abo kwano we ayino bushobozo bwa byona. So nyenda kusima abantu bona abaturikirize kandi namunonga nyenda kusima iyo moderator. Yes. Abo kuba uburyo bwizire kutwata mazima nkareba ngo uryo mushira uburyo kandi mazima no kundishomero ryitu. Yes. Yes. Amina. Mazima yore mnonga perfect kandi Sunday ahwere nkaba nagambire hwaha agira nkitwe ngo itwe Revival Radio twine side yituru kugwera amashomero gona nagaitu so twine balancing. Yes. That's why you are here kandi ndido nkokwasima umureberezi umureberezi ebyera mbwenu nebyo kutangaza abantu ababona naba balancing aje munonga kandi ntumusima kuteka ari Isingiro SS akateka perfect okumureta mu studios wanore na headmaster nakusima tanugwaguri mu rundu rwanje gwo kubanza kwijja bone cyo kumanyisa nkota kozerezi 10 perfect ninjira abantu benje wana bafereza mu gishogo mbwenu ntukushaba ninkushaba ebintu bindu kwenda mone bibiri okugenda oteriho umutuma ukamanye cya kutwara nko gobo yine ukaguma nago guma no manyarahanga kandi ni nyenda kugaraka kutaya isa namabunda kutaya ise apana nza kutaya isa uwabo koziri je namanyaje tukugira ngo ubona nabaza kutungumisha go kwija konka ba perfect uruko bakozire 2018 a HSC niwo turukwija kutaya isa mweni ntegateka ngo muri yabo ahabwarahanga akubase tugarike tukutaya isa ngo perfect nuwagarikire akasinga
kuragara kisingiro nari nkahya horaze hona ranga hara kusimire konke chikuru munongo bokozereje kandi ibi byona noja koraje urukumanya rahanga itoka basa koraje utarukumanya tuko arondi jo muntu rukugira to gutinka mureka yonta muramukize mazima mwami ngubwaji nyenda kwabura abeji batahibanje nyenda kubagira ngo bagume bari abesugwa kandi bari gumisiriza bagumisiriza yes patience and persistence actually ahabukuba nyoni nyesiga from senior 1 up to senior 4 shopping manya transport okuza ishomero byona bikaba babigumire byona biri amabanja konkana nyenda kwabura yomwejo ryo kompurikirize ngo nicyo basika waguma mukwikiriza wayisigara hanga kandi ukamwikiriza kandi ukaremeraho abo kwanyo kurintara gumisirize mazima kurintarishira abahanguzi nkobo konga kore gumisiriza wayisigara hanga mazima nakore byembabazi yes yebare perfect kandi byanje entande yanje naje kukomera omzinda rugumpere dadi yaho mbwenu ebye omukozereje munonga arebe ebyesakorane bitangaza akakweta izina ukorabira mu marango gwa muhiro bwenjobo mbwenu izina rungi noreba rigiremo ebijoma birungi oweshemwe benon wanje dacika n'ibiruzonga ebgambo byawo mwene kintu kwenda kubanza kusima echo kubanza nda kwanza kusima umureberezi w'itatito mu Ruhanga right reverend associate professor Sheldon Mwesigwa abwo kuba obwayija cya kabindi St James cya kabindi kuba tuzekanisa yite 2018 akatugambiraho ka message yatugira ngo imwe musome Matayo sura mukago gwashatu nemwe ngo musheruru bukama bwa Ruhanga nebindi nimuza kubyongerwa kunize nagambira ubwo mwana ntumanye bukama bwa Ruhanga hati twamara kubusherura ntati nabaningira ngo mazima buri kimwe cyukorwe ahabwe mbabazi ndabo ko umuntu yabateze yite twanikire ko kuyaje batazana imigishane basa ko yatandika ikindi kuhabura abazire bashirire abashomesa batabatina ubu inesente obatozine iwe ka department yishomero ryawe ugambe nabo n'abazire nino hayiro baza kutsiyenguza kandi ikindi nyawe abo bana banje bine moto yiba kugenderaho hati nga perfect wona amanyangu nkaboreka kitabo cya Ezra ishura yukumo gwakana nahagira ngo imuka ahubwo kuba no murumo gwawe nitwe twatanise niwe bo wamani ukikore mazima biro wamani yakikora kandi nyawonka nka isha wa perfect nyawongera moto yanje kugira ngo nimbasa gukora byona umuru Kristo mpereza amani nambwenu ejo no gishango mbafere peshuri no gwikumenesha tu ikindi kushaba umureberezi witu tatite bishop nanye kenyini nkabene nyenda kuza kushoma konka nkaboro kundaze yabwo kweraba mbwene byo kwereza mukama nimbikunda icyo nacyo nisigaye unka message yabwo kuba ubumwe babasa kwata hari yo gushanga icyo cyanjye cyashitamo mbwene icyo nacyo mukama bakiteka deje acimuhero mugisha kwiyakonsinuka UBI nanye ninshoma umwana atakija kuba nazwara nanye nkabore kinakora mwisho munsi nyonda ndiha muki konka ntakahendire aza necyetengo kirunge yabwo kuba nicyo kizahabusinguzi bw'abana banje mbwene umukanisa tinkurugamo namwe nukiye manu wa Fathers Union ahakwayazi tokunyihaho mbwenu aticete ngo cyene gente mukama nyinyi ndagumani muhereza ahubwo twatwine huri Rwanda witu akafana we abera braza witu nokuzunwa kwitu kukarigera family yagira foundation nungi so twaguma twine cyete ngwecho konka mukama muhereza umugisha kandi na Duncan mazima ninkusima webare nanye kumpisi ekitini sati nanye nistamana abanyiginya ngwenu umutebe kansa program oweshe mwebinunuka ko mumchakanga nyonka ko mumusini yakana inka konka nabwo cyatumira nako musini yakana family planning ikabita ruhu uzakaba planningire mukubi
twatuzo musini yato yabana mukaga hati twayobuza kuyabasikarure ngo rwasini yakanati mu mwahize so kunkana gumani citengwecho so mbwene yakano kajiheza yakananka jiheza nicece nanyenda kumanya kakora aggregates zanje 29 kandi ubwiro bwa 1994 bukaba butangwihi namwe no gumwana tinga mwifuza ngo ubunje nabwihaye ashimaka nabwiho muri nyawe ngeno nukekere kityo shana kuna kwasa kuramutsa abantu banje bake bashatu tinkaye bwa mukazi wanje Evelyn ndyamuhera unzarira mamanzi na mutabana wanje rino ndyamuhera nasigayo na mukuru w'ikika kahima amoni bwe yakwatiriye kika kitu enyina na brother wanje nashomesa maps primary school mbara ame mazima nyesiga Felix nakora musya tinka kuriya zamanya n'abakristayo banje basinti James cyakabindi tebirwe no mbuzi wanje kama mwene abahereza umugisha rukunde gumeho indeed kandi umushaija ibintu nabishobora je munonga weshe mu Benone kandi iyo bari kutuzara emanzi perfect entwendeze birungi nangwa n'icyetengo cyawo mukama habiri no yacikora ibinyoni byo by'inkuraganusa abo kwa ni mango rahanga no mwesugu iwe mwekwatse nebyo rkwetenganaje kuba nagarukamo weshe mu Duncan head teacher ngwino twenderi omudakika emuyonga we bari umutebekanisa abahorokereza inguzagamba byinshi ibyisinyiro byegambira mu abahoro ubwo mwana kusinga district mutajeta accident tutwire ntukikora enkomi biri tukagira umwana wasingire Uganda umu erevu yo 20 wa PCM mbere kugira perfect mutagira ngo accident apana itoroko twiri kandi ntikisimira mukama kandi mutahendeka munonga abo ko basaga higura umuzeyo kunkani tari hansi sombre tabana tabaseka bashongora barigama abantu bo mugasho kandi nyensi yababase kwija kuheri hangeri ninyenda kusima abegesa abakozi bona bisingiro secondary school abo gukora namani tukabasa kuyiha mu muntu nkogu okuhisa ruhange kitenesa kandi tukatise kitenesa nyenda kusima bakama banje aba board abo ko basarize zitweze zibazirwe za board yeta kujiriza to kujaha so aba board na PTA no bukiko bundi muyabare kuguma numutwataraho tukabasa kushomesa abana nkaba kandi bakarga muje nyenda kusima old students turukumarira yes old students mu rugo ogumukora no guhisa mukabe kitenesa kandi mwe bare kundishomero ryanyu kandi perfect nyenda kushabe kintu kimwe Bible negama nkumuru bamwarire mwigusire mutarigiyebwa sebo utija kwigwa ngo kargisingiro na waza budo na waza ndare konko gumena mango uryo wisingiro no product isingiro yes kandi ndukuhendera nyenda kusima umureberezi witu wankore abo championinga ibintu byo bwegese umudayise seje statistics zoreka ngo umudayise segonaga aga Uganda no sheje niye cyebembiro bintu byo bwegese munonga kandi icyo nikiregerera ahamana ga bishop witu so naye bare munonga kunde bintu byo bwegese kandi akagoma akabitusyaho tukabasa kugunjura abana bihanga tukagira ihanga rungi omesho mwe bare munonga kama bahumugisha yabare munonga umwami Duncan kandi head teacher ahabwishomero nyamurungi area isingiro senior secondary school tukusima mnonga kandi mukama yongere kubasa yo na timu yawe ntwenda kureba abana n'abandi imyaka erukwija tugarcyo wa Reverend intande yarokomera iminyeteri yo kwa heru kandi naza kwendera natereza umugisha tutahi nakwakira Reverend bare mnonga tebekansa program anyenyenda kusima ruhanga mnongo batu basabwa program eji kandi kurenga twagisiya hamuheru mwene ntande inkomera abana na mnonga baturukirize abana bishomero nga chaplain mbwenu bibri ne tugira umukita umbarha ya Petere yo kubanza ishoro ya 5 shoro ngo gwa mukaga unahabwe ico mwecyurezansi y'umukono gwa rahango gw'amani obuna kuburika abatunguri kandi gumwegekero kushoberwa kwanyu kona abo kuba nabataho umutima
nyina amasiko ngo ugo mushororongo twagugenderaho ruhanga yitekatekire kututungura umuringo gwona nko kutwarebe kitinisa cyahire perfect n'abandi twena twakora terecho naija kutwebembera kandi natusya aha businguzi nanyo uri kugamba nkajumwe ndi umusini yo kubanza kwihobwo ruhanga tugumire nantungura hatanjwekire no bwa Reverend impura ni musima munonga mbwene ubuzima barike twamizaho izina rya ruhanga rihimbisubwe. Amina. Yes, tereze ishara Reverend tutahe umugishano mukuru munonga tendere program weje kare twaza kushaba kamarango ubushobozi bwona tukusima munonga ahabukora umukuru webare okutwebembera kuhana tutandika program eji okusyaga majingo mwene nyamahanga reba twagamba bingi ibya twagambira aha tukweshengereza ngo abantu baba bahurikirize obahwere babase kuyanga ibyo kubatunga na munonga abana abazire n'abandi bona mukama nko kuba bahurikirize okushira munonga ikigambo cy'obwenge okukura tirizina ryawe okutora niwe kwebembeza nkaruhanga witu reba inyese ukabasa kututungura kandi nyamahanga ntongera kukwasa perfect ogumuze muno omwombeka no mutungura okwisya obora muhindure nk'omuntu w'urukwenda shabira n'abazirebe oyongere kubahereza umuhimbo namani kandi nyamahanga nishomereri isingiro secondary school ntongera kurushabira head teacher na staff bona n'abana bariyo oyongere kubebembera no kubahereza umuhimbo gw'amani kuko batandikire bayiko bagumuza mbatunguka ubutwire bwona shabira ready age mukama ugihereza umugisha na no murebereza uhito wagitandikira nyamahanga yongera kumukorakorana sana kumuhereza ibindi biconco ibyo kubasa kwemera ubureberezo bwitu kandi ranga wito taremwa n'amaka gitu gona tugakwasa ngo gebembere ugarinde nabana bona mukama bo kushoma bari mu mashomera bona baturikirize ntubashabira n'abatatura mukama yongere kubebembera kucira munonga umwoyo wabaze hihi abahabure borobe bakuratere biragiro byawe rero inyenzi y'abahinduka abantu bo mugasho habo kwisize na ryawe kitinisa mukama byo natwabikwasa ntubangano bikora kora hamwe nitwe twebembere kandi uturinde ndwaro turinde bishikirizi uturinde amana gumbi turinde myoyo ya stane kandi nyamuhanga imbabazo zigumeze tushwekiro butwire bwona rero izina ryo tate kwera rimbisubwe iwe Yesu Kristo mukama witu. Amina. Mbabazi zamukama Yesu Kristo kwenda kwaranga tata yitwaye kwatarasa ko moyo kwera gumena itetwe na shemubona atanebiro nebiro. Amina. Mukama simwe mnonga kandi ntubasimate bwarekero mwe bari weshemwe muramuzanka ne teacher bwa Isingiro Senior Secondary School Reverend Joyce Singwire weshemwe Benoni perfect ndi abakira mwe bari kwija no kustayira nkarvive radio ninyenda kubahamza ngo mureberezo witabo bureberezo bwankore yarahaturikize kandi tukusima mnonga tataitu umuranga yebari okubaho kandi no kurikiza revive radio taramkize mama Dr. Arsumwesugwa kandi mwe bari mirimo y'imurukora eki niza kukibuza my road bishop eki yana buza kandi nija ku kibuza weshemwe perfect twaheza kuhendera